Kesana nih, ningo ibu. Oi, Panji. Prank call tini. Prank Oh call. my Iya. god. Kenapa lo prank call ya? Hello guys, welcome back to my YouTube channel Ranjit Karbi. Pini le thos ami konani tunang han video nang wan pi thulo pini abangke nani tuman pu pisi video nang wan pi ma potang pen tum chini po YouTube title pen thaman kala tambe athe ko pisi pini bangke komasi ka chong thiji ma potang pe nia kangsa ing hi piasi pini bangke kolpo Lapoi lo foto ka? lau la. Ko tang pe video le pang cheng na. Nasib sini deh. Oh, Ranjit. Hello. Hello. Nia kang sa lo mo ha? Ano ho? Ni tum na pu beskar benglong penteni. Kosong lo nang lipan mane na cingki com lang por di di. Oh, bisa. Kosong lo nang li lason lun kici thakun don ke kan lo nam den ke. Lon ci peteni masih non si kecari lang hai masih non kilon ta non si first time lang masih nang lipen. Talaga मेरा मजाक Non pin po pialo. Kenapa ini yang music harus bilang nih gue gamat lagi. Music bang ke dak muka ka studio la pu dong kahin bonion. Dong kan nanti. Iya kala. Kenapa harusnya nanti pasti lami kan ya yang itu. Kala ini ke anam kan na ini. Iya. Anam ke kan sana en poni. Yung sembahnya apa sih infonya nih lisannya? Mana la kici thak dun jak he di. Nanti satu apa? Kala mani. Ini ke apor doi ji dini di. La silo non si kilon lang he masih nang dependent tun pelo mane le phan mangke koson ma mane adora moi bang koson ma presi nang pachini char hai. क्या सीन है वाह क्या Lala. Non ganti nasi doni. Gratis do mani. Kesana nih, ningo ibu. Oi, Panji. Prank call tini. Prank call. Iya. Kenapa lo prank call ya? Kesana lapu, bes kali memang nih pelang pi cini bu. Ini kayak. Ningo iya dini di. Oh iya. Kesana lapu abong ngacin alpan kopi lo pui gini. Kenapa lo nampak silong ke ho? Number kilong mana lapu, sono jer polong sih ha. Kesana nih channel YouTube channel pan aja tapi pelo mak. Mana lah. Lala. Cerita nih. Cerita nih apa nasi pion tepak. Thank you so much. Kalau kita, lebih sebiji dalam seri petang teh like comment sebagai tenelan deh ha. Lalu video bangke mane ne tatu gupi ko maju lama cuti ni ada lama gap pinya video bangke langsung nampak lang kontak chat call pen nanti pinya video jong sinan tum lang share button like pen komen lalu toh tante video bangke dah dapat junang bo. Mau next video no kado kabe tetong turap pelo nang dia. Bye bye. Bye bye.